Hayi wena Mdece, abonake lento yakho mina ngiyifuna njalo sihleli silindile nje lo mshana wakho akaze afike ngesikhathi phela siqalekile sifuna nokuhlanganisa ntoda. Showcase malume nasifuna ukuhlanganisa isikhathi siyahamba khona siqalekile sifuna ukubheka. Hayi mina kancane bafethu lengane leyeza umino yaziyo bafethu hawu. Hayi yona ukahle wena kunceka kancane ukuhlangana sambeni bafethu umthini. Shosho mntanami vele kumele sohlanganisa. Asivaleleni bafethu. Okay bafethu angina flop ke nangilahlwa yini akuhlangana okuhlanganayo ke bafethu uthini uplan. Okay bafethu yabo bekani la yabo lo muzo la ngenhla ulahlile bafethu ulahlile khona ingane ezincane bafethu masifika lapha siyangena siyacofa siyahlipizisa sodayisana bafethu speme bafethu. Hayi bafethu asambeni isikhathi siyahamba sifuna ukuhlipizisa kodwa uzakwazi ukubhemana sambeni bafethu sambeni. Showcase malume sambeni. Asifakeleni bafethu.
bafethu yazini ngishayekile uyasingenela ngaphakathi sibheke nokudliwayo Shosho bafethu sizifakeni sigawulekile sizifakeni.